إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شاء الله يجيتاچنا الله سبحانه وتعالى فكارك هنا فضل العلم يوقت الرفات يا علم درجة بتملكتا من التواوسي هنا إن شاء الله أوقات بلو مالت عندن سولج بدنيام هنا بآخرة كف النازك يدرج هنا نجر يوقت بالبيت كهنا يدين بالبيت يدين يوقت فلاقي كهنا الله بدنيام بآخرة كف يدرجال قال هنا بتمو بتقارانيو ማለት ان العلم من افضل ما يكسبه الانسان የሰው ልጅ ብዙ ነገራቶችን ይከስባል ይፈልጋል ከነዚህ ከሚፈልጋቸውና ከሚከስባቸው ጊዜው ከሚያባክንባቸው ከሆኑ ጊዜው ከሚያወጣባቸው ከሆኑ ነገራቶች በላጩና ዋናው ዕውቀት የፈለገ ሰው ከመልካሞች ከኸይር ከጥሩዎች ሁሉ ዋናውን ነገር ፈልጓል ማለት ነው ومن أجل ما يتعبد به العبد ربه عندهم عند باريا ጌታውን ከሚያመልክባቸው ዒባዳዎች አምልኮቶች ውስጥ አንዱና ዋናው ነው ዕውቀት ልክ እንደ ሶላት እንደ ዘካ እንደ ተውሂድ ዒባዳ ነው ማለት ነው ዕውቀት ዒባዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምታመልክበት ነው ማለት ነው ዕውቀት እየፈለክ ባለህበት ሰዓት ላይ አንተ በዚያ ሰላ ዒባዳ ላይ ነህ ማለት ነው أجر متاقينيبت يونه خير سراي سرحنا مالت ومن أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة أو كتب له مالت يسول جوج الله زندا درجات شو كف ميلبت بدنيا بآخرة يا الله سبحانه وتعالى رحمة إذنت أقاب مياقينيبت هنا تلقوا مسارا يسول جوج الله زندا ميوددوت عندهم كف زك ليلو ميشلوت بالله شو وقتنا بإيمان عنده بملك عمسرات شو لكنا ومالتنا قال تعالى ይህን በተመለከተ ኃያሉ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله كف ያደርጋል الله በዱንያ በአኺራ የበላይ ያደርጋል እነማን الذين آمنوا منكم ከናንተ ውስጥ እነዛ ያመኑ የተውሂድ ባለቤቶች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት የሚገዙ የሆኑ እነሱን አላህ በዱንያም በአኺራ የበላይ ያደርጋቸዋል በዱንያም የበላይ ናቸው በአኺራም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይ ያደርጋቸዋል ያልቃቸዋል በጀነት ማለት ነው ምክንያቱም ጀነት ወዒደት للمتقين አላህ ለሚፈሩ አላህ በብቻይነ ለሚያመልኩ እሱን ለሚታዘዙ ሰዎች የተፈጠረች ናትና እንዲሁም ወለዲና ኡቱል ዒልም እነዛም የውቀት ባለቤቶች እነዛ የውቀት ባለቤቶችም እንደዚሁ ከፍ ያደርጋል ምንድነው ከፍ የሚያደርግ ደረጃት ብዙ የሆኑ ደረጃዎች ብዙ የሆኑ መንሲብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውቀት ባለቤቶችን የዲን ዕውቀት ፈላጊዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ እንዲያደርገን በዱንያም በአኺራ አላህ እንዲያለቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወደን የሱ ረህመት እዝነት ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ ዲናችን መማር ይኖርብናል ቅራታችን መቅራት ይተበቀብናል وهو الذي أمر الله بالاستزادة منه على الدوام الله سبحانه وتعالى ሁሌን እሱን ጨምርልን እንድንለው ያዘዘንም በዚህ ነው አላህ ሆይ ጨምርልን አላህ ሆይ ስጠን ብለን እንድንለምነው ያዘዘው በእውቀት ነው قال سبحانه وقل رب زدني علما
እውቀትን ጨምርልኝ በል ሱብሃንአላህ ገንዘብን ጨምርልኝ ይሄን ነገር ጨምርልኝ በል አላለም አላህ ጨምርልኝ በል ያለው ምንድነው እውቀት ነው ምክንያቱም እውቀት በጨመረ ቁጥር አንድ ሰው ትክክለኛ የሸሪዓ እውቀት ባካበተ ቁጥር አላህ ዘንዳ የተወደደ እሱንም ፈሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዚያ ስለሆነ ለእውቀት ይሄን አክል ቦታ ተሰጥቶታል ووعد اهله بعظيم الاجر وعلو المقام الله ለእውቀት ባለቤቶች